Ti surat mentay ikan biyagi tagon daway ket naggapo kanipagayam tayo nga Alison ti probinsya ti Ilocos Sur. Adamot kapadasak akayat ko apay drama. Bueno, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ti pagayam tayo ani Alison. Kurang ko pa dito, Alison. Paya-paya mo pwede aglaklako iti mangga. Gumatang ka pa eh. Nagrawat ka mo ito ni Telsam, Lani. Unay daytan? Ay, nakastigang tirig na ti aginaw si ka. Aginaw? Kunam? Masikuga ka, ni. Anya? Oo. Apay, akas lang pakarikutang ti imbagak. Awan pa mo. Panggadak, Lani. Kasanungay. Makasapul kan tulata, Di, santa pa lang agkaskasar, agor nung tapay. Okay lang ka, di kan kadayta, Lani? Okay lang. Maawatan ka. Tinapatag, di na kami panawan ni tagbalin nga anak ta. No kunam amasikog manong, ikasara mo nga rod. Aha, kasar nga. Awan nga rod kwartak. Awan ornong ko, tawan pa'y matipanggadak. Di kasano nga rod daytan. Himbag no di nakakamatan tinobya manong. No kamatan nak, di itarayak. Anya? Masikog ka. Anya nga ti plano yo iti nobyom. Apaya di yo pala pagsaritaan ti panagkalay sayo. Agor nung kanupay, tatang. Agor nung iti? Iti kwarta, Anya kumangay ti sa baling ornungan na, tatang. Anyat amok ngay. Mga no babae ti ornungan na. Ni tatang mo. Awan lat panagtalit ko iti dadya nga Alison. Kasla iso ti kataaran no agas asta. Madlaw at check boy. Masikog kagaya man ngam apay ngay adi na kaikasar. Agor nung kanupay nga rod iti pagkasara mi, tatang. Apay, anyat trabaho na aya. Kwa, agbirbirok pa'y laeng. Ay, kanon to pa'y ngay lanay, anak ko. Uray, mga kailangan iti papilyaw. Maudin to, iti selebrasyon. Agkasara kayo iti huwais. Saan nga na mabalin ati kay agkasara? Tanay, masikukan. Sinikugan na ka, di pa'y matgayam nakasagana ang mga asawa. Naglaingan? Apay, sikog now, kasar later? Nangalamot iti kasta. Kasla, play now, pay later, mutan, ti pa may anakin ka, anak kao. Tatang! Nay? Sumra kasi tayo. Salamat, sweet. Manong, uwan kayam. Iso ni Betty Alfie. Betty, ading ko ni Alfie. Hello? Hi, Betty. Sige nga, adda pa panak. Mabati kayo, dito balay. Alison? Kayo lang ba talaga ng kapatid mo ang nakatira dito sa bahay niyo? Oo, sweetheart. Kami lang talaga. Kasi, maaga kaming naulila. Inampunta kami ni Antime abagat abalasang. Ngam, adan ije abroad da nga Antime. Ganun ba? Oo. Kaya tuwag kang mahiyawan. Ipapabalay mo, sweetheart. Hala ka, Manong. Kasanon ngayon nila ni. Anya ko ma? Jack matin kasar. Hala. Masikog pa yung matngarod nila ni. Apaya, di ka masyan kan kwa na. Anyat marami dak nga yading ka. Dataw matngarod ti kamatanda. No kasta, dito yan, ngagnaed ni Betty. Ay, saan? Agawid ko man ijay Cebu di na minsan nakalman. Di nagmat ka no mapanawan. So, pagbigyak Manong? Jakmat kahit kumati kastoy ading ko. Dagiti mat ngamin, babae ti kumamat kanyak. Alangan mat nga itarayak Urayak ta kaasi na ading ko. Tarog kumakagay. Alpay banaw, mabit man laeng. Akamati siya. Nakayumot gayam, tatapilaw.
Sabag ko man. Putno aya nga da kano sa balya babae ngayon sapat ni manong mo, di balayaw. Ikaw tata, di mo ka naman di kabsat na, Alpay. Uwan tata, apay kanungay. Tunay, adan responsibilidad na itanak ka. May tamat nga rin, dildilaw kiti kabsat ko tata. Ibagbagas mo, ay yaling-aling na nagitibagbagakin ko na. Ibagam tuman, ta kayat ko kasarita, Alpay ha. Uwan tata Pilong, ibagak to dahi ta kanimanong ko. Kanya ko matipagsaritaan, may. Abay, asawak di anak na. Inkasar ko aya. Injak mat pagtalikodan ti responsibilidad ko iti ubing kat. No kasta, talaga tinalikodamon nila ne. Manjakaon, ngam no adalagat kwartag, suportarak to ati anak ko. Sana problema dahi ta ating ko. Basta jak kaya ti makisarita iti amana. Ang mga no makangagak iti sana na saya at kat malawanak. Buntis na ako, Alison. Anya? Ay, paano na yan? Wala pa akong ipon. Di, kahit wag mo na tayong ikakasal? Kasano no aganak ka? Ganito na lang. Umuwi ka muna sa lugar ninyo. Tanay, amo mo. Sino nga iti mga sikasukon ka no aganak ka? Alison, samahan mo akong uuwi. Ay, wag na. Kayang-kaya mo na yan. Pagkatapos mong manganak, babalik ka ulit dito at magpapakasal na tayo agad. Paliwawang kat di Pag-asam na ita. Hindi masikaw ti babae, pinagawid nan. Anya nga iti kastang aramid ti may sa alalaki. Tatang. Iso asika, bye-bye amon. Kabulanam itan. Padakkelam ta anak mo. Na oray awan amana. Di kan mang namnamay ti dadya nga Alison, tapaliwawang. Ang mga no, kakaasikan to lang iti sidong na, no makitipon ka kinkwana. Uwan tatang, napanunot ko man dayta. Ang mga nadada tirigat ko na makidanahakan ko na. Wala, puro konsumisyon lakit day ti ipalakam na ken ka. Isa bye-bye amon. Kabailan kayo abyagan iti agbalin nga apo ka. Diyak na puutan na si Mangpet ni Manong iti rabi. Pero ingay ko, ano ang dawan? Di pa yung namikat. Manong! Eh, ang damat kadwa na nakainda iti kama. Ay, babae. Ay, sorry. Manong, doon tinapututam. Kastam kadilatan, kasanon agsubli ni Betty. Sublian na ka, paman na makapagpasngay. Tiyak kayatan ni Betty. Nagpalpalabasak la iti oras ko day jay. Manong? Ni Ira ti kayat kaw. Ta fresh na fresh. Iso ti kaubingan iti amin ang girlfriend ko ading kaw. Promise. Ison ti kaot dyan. Ti maudi ang girlfriend ko. Ken, ti agbalin niya asawa. Promise, ading ko. Sa balik anuman ang asawa na ita, lanay. Uwan tatang, nadamag ko dayta. Talaga a playboy ti loko. Husto mat, di ka nakidinakan ko na. Agtutuok ka kumaita iti dinana. Uwan nga ron tatang. Iso nga oray din na supsuportaran ti putot ng kanyak. Okay lang. Total, nakasapulak mo iti panggadak. Oy, pag tinulungan ta abyagan ti anak mo, lanay. Agbati ka dito balay Ira Ta sumurot at kinading ka. Inag makitangdan iti construction. Masapol nga gurnungak para iti pagkasarta. Sige, Alison, makaamukan. Kayat ka nga sawain, Ira. Sikati kayat kong ikasar. Iso nga, hagagagita ka. Inak maki-extra iti construction. Ta iso pa iti mapurdiyaak. Andito na kami ng anak natin, Alison. Ha? Sorry, Betty.
Atan sa baling asawa. Sorry. Ano? Pero, paano na kami ng anak natin? Suportarag tanag ta. No, adan tong trabaho. Basta, sorry. Atan sa baling asawa. Sorry, Biti. Walang hiya ka, Alison! Walang hiya ka! Ay na, makabanok mo't gayam ti trabaho, mading ko. Damon pala ngamin ti sumurot kanyak manong. Mairuam kan tumot lang ha. No, jakla pampanunutan ti panagkasarmikin na ayra. Pagan ano kumatag construction nga masapol. Masapol ka gurnungat. Narigat mat no, mangnamnamak latakin ni Auntie Jabrod. Isungarod ako nakagundawayam ti kadat bakante iti construction ngayon ka. Ano sampay lang ti maki extra manong. Ha? Ni manong! Natinag! Diyos ko! Manong! Manong Alfie, kumusta ka na ni Alison? Masapol ka na ang maopiraan. Tanay, natukol ti spinal cord na. Gapo iti pan nakatinag na. Diyos ko. Sige ading ha. Inak addis kita iti kwarta am aramat. Sige. Ilisokan iti kamam manong. Dayadam, ating... Anay ko! Anay! Anay! Nalala, kalma. Anday ta. Naipaidakan manong. Anay ko! Ura na yun. Tekas, ahigat ko. Diyos ko. Kasya na katiyar. Manong. Kasya na... Diyos ko. Ayra. Tulungan na man na bumangon. Anyamit ng tikas to eh. Kasla alila da tao dito yan. Nanusan nagpailangan, Ayra. Barang aging bagag tumutlang. Ay na, tagduaduan ang mapasamak dayta. Nadali tito lang iti likod mo. Lupay-payan ti agpababa iti sikat mo. Uwan nga ron. Apay nga yakas to eh. Talaga akasta ka no gayam no nadali ti spinal cord mo. Talaga ang maapektaran aging gatsakam. Ayra. Nagadupay ti utang tayo. Agasam day tangay. Nasurok a 50,000 ti utang tayo. Aging bagag tumutlang, Ayra. Panunot mo la dayta. Ngam adayon ang mapasamak dayta. Adayon, Alison. Ayra. 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 Naira nga yading. Awanan manong. Nagpakadan hindi rabi eh. Inmanawan. Anya? Di na kanon manusan ti mga sikasukin ka. Isa api manawan. Alfie. Mabit lang manong. Ada tao. Inak kitaan. Makipagladingit kami tinapasamak, Alison. At tuyo, pasensya mo ti pasalubong mi kan ka aprutas. Agyaman aklani. At dapat katuam. Ay, uwan kayam. Ison Gerardo, asawa. Awisan ka Oray, amok adi ka makaumay. Kasarmi ngamin intong Sabado. Agpaimbag ka pare ha? Kumusta ni anak ko? Ayos latamat. Nakaradkad lata. Nakasalsalon at. Bayam, ipasyar kung tumot iti maminsan, Alison. Makitam tumatlaan di anak ta. O sige ha, saan kami nagbayag? Pumanaw kami matlatagos. Mapantan, honey. Karin? Ading ko. Nagkasanda ito yan nagpadagang. Anong? Kasaluwa kitaan. Kasaluwa ko. Talaga, ano saya at tati Diyos, Mr. Lonely. Tauray anya pa'y tinararamid ko ikalabas. Adalat tamat,
ti kabsat ko amang tartaripato kanya. Amok adakkel tinagbasulak, isa kas taunay ti panagbabawi kita. Yuman niyan, ta inuray ko pa'y nga damapagteng ko sa ak nakapanunod. Kastan kat agyamanak kada kayo. Ti surat ngayon tay ikan biyag, iti dadyagun daway, kat naggapo iti pagayam tayo, ani Lorena, ti Baguio City. At daanak iti dua nga anak. Ti asawa, agtrab-trabaho iti maysa nga opisina. Paritan nak ti asawak amangged, gaputa awan kano ti agaywan karagiti anak mi. Nadungo karagiti anak mi, Mr. Lonely. Ngem, ti pakalidayak unay, nagbaliw, aging ka nagbalinan nga irresponsable. Bueno, papagayam, hintay dunggen ti pakasaritaan, ti pagayam tayo, ani Lorena. Nagadto man ang tiwara di paraangan. Inaldaw pa iti panagsagat kung inaldaw mat nga do tiwara. Lorena, anak ko, umay kan iti linutok asidaan. Naimas na ito, ginagtaan nga aba. Agyaman ak nanang. Mala, ipankulatan iti kusina yo. Wanang, ituloy ko mampay ti sagsagadak. Ayun gayam, dagiti apok ngay. Ay na, nakaturog na pailaan Day off nga minidani ita. Iso atay ta. Ipapas naman ti maturog, kadwa na nagiti anak mi. Alang nga raw, taipan kon ijay kusina yo, to'y ipadigok kada kayo. Sige nanang, agyaman akmanan. Oy, apo, Dani aldawan. Agreed kan Itay pala nakariing dagiti anak ta. At dadan dita salas nga agay ay ayam. Bumahon ko matun tamangantan. Uy, sobra day tandani Sobra day taturugan. Alas Jason. Maturog akpay, kahit ko pati maturog. Ubay ka man kat tibakit. Bumangon kakit din. Maturog tapay. Alakit din bumangon ka ditan. Inta manganan. Agyamanak iti dayti at juice at tinimplang, Lorena. O sige, uminom ta iti juice. Agmerienda takit di Vivian. Nakulay ka man. Apay asin naay ka asin naay. At daparikot mo? Nilando, Lorena. Ne? Apay man ang ti asawam? Napanagnagak nga at babae na. At nabasag at ex, iti cellphone na. Anya? Sweet, tinagan na. Ikat, see you, sweetheart, tinaisurat. Oo na yan? Kanayon na makabasak, iti text, ti babae, iti cellphone na. Samaysa, kanayon na maladaw ang sumangpat iti rabi. Ang dapat iti parbangon na sumangpat. Vivian. Maawatak matkidi, no apay nga agbababae iti asawa. Gapot aging kaita. Awan pa'y lang anak mi. Amang ano kayat nanti madan iti anak. Iso nga agbabain. Vivian. Okay, matkid din aramidan nanti kasta. Tasaan ko nga rod ang maipaayan iti anak. Ay nga ma, nasakit Lorena. Kasladyak ka ba ulan? Ay, katuan Talaga nasakit, Vivian. Siyempre, asawam day jayan. Agpimpin na tag kayo. Kalpasan na, maduktalam nga dagayang babae na. Tsaka mo itati aramida. Sinakit ko na. Ay nga ma, tsak samat ka ba ulan? Ay, Vivian. Iso nga isang sangit ko latan, tipan nakapaspasakit ko. Anyan? Lorena, pasensya ka na. Kasi ka tipang ibagbaga, iti parikot ko. Okay lang. Agayam dama. Awan parikot iti dayta, Vivian. At the text ko Ni Dani lakit din ito nag-text. Bakit marabyan ng ita. Anda parti adinarayan mi.
thanks. Love you. Anyan ti asawak. At dapat pa I love you na. Ala, bayak latan. Bayak man nga ag-enjoy mo't sagpaminsan. Ay na, sapay la kumatag na nayon ti kinasingpot na. Sapay la kuma. Naragsakapan na kamamokan ka, Dani. Kasta akmat, Lisa. Maragsa ka nak. Namamok tinapintas kan sexy a babae. Ahon ganyan? Ada ka din asangam, Dani? Ada, duwan ti anak ko. Siga, ada ka din asawa mo? Atan, ngam awan pa'y anak mo. Upat atawan niya nagdandan na iti asawa, ngam awan pa'y anak mo. Ay, magagara na klaunay ang maadlan iti anak. Ngam talagang awan matidutan. Purayan nyo, adan tulat ta. Oh, dagan sa naanan ti saan pa yan agsana. Agsana taman, Dani. Una, sige, agsalat ang harap, Lisa. Apaya kastoy tirikinak ka ni Lisa. Kasla agayatak adagos ka na kuana. Nagpintas mat namin. Makainggan nyo. Dani, ati on, inyalaan kay iti arak na inuman. Sagay sa atin. Kagyawan na. Awan gayam, alaak man ti number mo. Mabalin ka di nga i-phone book ko dito yung cellphone ko. O sige, may talaga yan. Oh, at dito yung cellphone ko. Arita, Oray saan ka nga ito ti cellphone number ko. Tanaalak mo ti cellphone number mo. oo. Di ka una, ya. Abangan mo mapartag ka. Okay na. Basta sikat-ikat lang. Okay na. Ha? Ne? Hinagkamot ang tibibig ko. Well, pakalaglagi pa mo kanya. Hindi na ito yung anak ko. Dani. Alauna ni ti Parabahon. Ngam awan pa'y lang ni Dani. Madanagan ak mata na. Sa di na pa'y matsumbatan na kiti text ko kankwana. Manyangatan tinapasama kiti asawak. Isungatan da ita. Nakitaan. Ay na Dani, makapadanag kamat. Kunak lalo niya't napasamakan kanta, di mo matsumbatan na kiti text ko. Ala, sumarkan. Wanya, nangan kay ti party anapanan? Tano saan, inakagidasar? Nangan ako. Sika, amang di ka pa yan lang rabi eh. Saan pa yan? Amumot adyak makapangano saan ka kagiddan? Ulay kan bakit? Mangan kalatan no kastang awanak pa eh. Ala, umay ka? Kaduan ka di kusina. Kaduan ka na mga. Text ni Lisa. Good night. Miss you. No, na yan ni Lisa. Unay mo't day tandani. Disturbo day ta cellphone Sorry ha. Sa napalit silent con. Apay asin day tayo text. Parbangonan, agte-text pa ilangan. Tay, namamok ti party anapanan ni nga kakatrabahuan. Anya? Sige. Ituloy mo ti maturog bakit? Ala, ituloy tan ti maturog. Agyaman at tadinak pinaay itiday ti nga awis ko kan ka panag-lunch din. Apay ka dinapayin ka nga ikat libre da itang. Amon, naragsakat na si katikatwan. Nataer ka ngamin. Naragsakak mat no si Kati Kadwak. Napintas ka ngamin. Agyaman at. Amangan mo sa pula na kati asawa.
Saan? Ay, sana anaragsakit idan natin ang sama. Kasla na po nasan ti panagayat ko kan kanan. Kat numabalin, panawakon. Anya? Dahita ti pudno, Dani. Katamo, naragsakak na si katikatuhan. Nagsina kami iti asawak, Lorena. Diyak ngaminan kabalan ti makitkita kan ko na. Kaya't nakasinaan. Gamdi na lamay diretso. Iso apas pasakitan nak. Amom, Lorena. Maklon ko adin akon ay ayatan ti asawa. Iso nga, ingkaddan ko na sinaan. Bayak idan iti babae na. Kat panggap ko ti agabrot. Lorena, apay, anya ti pagsahitam? Vivian, among kanina dapat babae ni Dani. Anya? Kanay na marabian. At dapat ay parbangon na sumangpan. Kalpasan na. Iso pa hindi adaganas ng agpungtot no kastang agdamagak. Anya? Nagpaaliwan ti asawa, Vivian. Nagpaaliwan. Ang babae itan. Nay, apay anak, jak mo't makitkitan ti asawam. Sumangpad tulan no kay kayat na nanang. At daman ngamin babae nan. Uray di na iba ka, maawa taklatan. Kaputa nagdakkel ti nagbaliwan na. Di na pa yun maitad ti amin na sweldo na. Kagudwalangan tititid na kanyag. Anya, na, madidayta na, apay nga iakasta. Nanang. Bayaman takasaritak ti asawam. Saan amabalin ti kastangar aramiden na? Baybayan yun, nanang. Saan nyo matla malapdan, iti kastang aramid na. Apay pala pakibiyangan nyo. Una, ngamaditi kastang aramid na anak ko. Bayan nyo latan, nanang. Ano sakon? Anya? Dinak man singan. Akin inanak. Singa anak. Awan kwartak ita, no kwarta di ka sa pulam. Dani, ang salita tako mahahana yung bag. Kaya't ko alaw-lawagan ti amin. Anya aya, ti kayat mo amalawagan. Nga da babae? Wen, ada babae. Petjak masinan. Ala. Umalaw ka ni ti sangok, ta kayat kontagin na. Disturbo ka. Imayak, tadya ko na mo daramidat, Vivian. Anya tinagkurang kiti asawak. Papaya na ramin na ti kastoy kanya. Idi, siyak takin dialog iti dayta. Ita sinublat mo. Vivian. Ay, jak mo, friend. Tasyak. Awan samat ti pan nakasolbar ti parikot ko. Nagsina kamin iti asawak. Pinanawa kon. Kat agab-abang akitan iti dayto yung apartment. Vivian, kaslanjak ka bailan. Kaya't kon ti matay. Ay, daytamot nga tan ti saan mo nga aramidan, Lorena. Dayta lakit din ti pangkatalam iti biyag mo? Ay, saan mo nga aramidan dayta? Basol iti Diyos dayta. Kanaysa, adanak mo. Isudan ati panunutam. Vivian. Siyak to ba nga awan anak mi iti asawa? Kadyak mapanunot ti agpakamatay. Isu adi ka agpanunot iti kasta, friend. Dakas dayta. Basol iti Diyos. Talagagayam asanan asumangsangpot ti asawam, Lorena. Wala nang. Isa pang asiyo. Da kayo pa lang ti makamo kadagiti anak ko. Agsapo lang iti panggadag. Una, siya kung ti agaywan kadakwada anak ko. Nanang. Anya matan ti asawam. Nagbalbaliwan. Baybayan na kayo matan a pamilya na. Nagpasulisog ti asawak. Di nala pinampanunot dagiti anak yaw. Uwan nga rod Agtrabaho ak nanang.
Iti kasta, adda pangalaki ti agpaay kadagiti anak ko. Una, anak ko. Tano adda kalatan di tangagsangsangit. Awan dinasaya at apagbanagan yung agina. Tulungam ti bagim, anak ko. Kat idaw-dawat na iti Diyos. Asapay lakuma tagbalbaliw ti asawam. Sapay lakuma, tamakamiris kat subliang na kayaw. Ha? Dagiti umasidig dito ayan ko. Mailasin ko. Ti asawak. Aday tadan. Sweetheart. Magkita tayo iti kawasan na Pilipinas. Well, sweetheart. Dani, isugayam pinangisukatang kanyak. Ha? Isumat lagayam at tinalikodamon ti pamilyan. Nagpintas kan sexy a babae. Nung pa'y kasta, agur-uray kami latay ti panagsuplim, Dani. Sweetheart. Anya kisasahan dito ang babae? Agur-uray dagiti anak mo kan ka. Kailiw da kan. Sarong karamot kumaidasag paminsan, da ka asidamat. Umekan, Lisa. Mukatan. Okay. Anya ni Dani. Di nakin kaskas mo. Diyos ko, naulawagat ti panunod na. Magsublem ka na kami, ti asawa. Nakitak ida iti department store pagpapaayak, Mr. Lonely. Kat sobra sakit ti nariknak iti daydi apan nakakitak kadakwana. Lupay kasta, intured ko lang ta. Aging gayta saan paya simbangsang pet ni Dani. Sa anak lata mamingga nagkarkararag iti Diyos. Asapay kuma na makaamiris ti asawa kat agsublin iti danami. Kastan, kadagyaman nakitin kay panay drama